Angelo kuna tenendi mwana yalita NCHOOBI ndeni wado ichethirite ikiothetha na kwana wekirompiine na mono utorwa ni bodi ya NCHOOBI kaunti ya MERU batongeretu ni mũrũgamĩrĩri mũnene nwe Mbabu Moguna nterecha LAILUBA wandi ne muthara gicione bunge Ketiania East bakuriaria ni ati nende kinya kwento binge bethirite bitirimana kwa amona NCHOOBI kwerekana nibe byethara byetumairwa kiromebwethia amene nana ngochende ne amona mithira ekutuma ndugu cheki wendo mondiketwandeto mukirometheka na ronoru Nteretieli na LAILUBA wandine muthara tigania isti yukarika ulontethia kiria nyui na endia NCHOOBI chibango irandege iwatho nyume mabisa bambondi NCHOOBI kuma thirikari ne kaunti MERU kinyanterei na kuringana mukaririete ombondi Mbabu Moguna kiraba ethire ataka inya nyomba na mwakire jwayo ni nyomba etina antu akurukira weru antu akurukira ruo na watega inya muthambiri jo ikombe biu bia mibira na ura bitumairwa ni antu kwino gwati kiri maisha jantu te nyomba ina baruga te nyomba ina mbi te nyamwene we na baruga janda gitari kanambi ni antu bakwija kunywa muthenya public health cap 242 ne kurega na nyomba nyingi isa permanent ndurene njipua na kinyamende ko certificate ka funda injini batena cio Moguna naritete mukana kiriendia na nyui ba NCHOOBI akiwa no watibo nene kemere ya ntu irio mirimo ya typhoid mirimo ya cholera mirimo ya TB na mirimo mingi mono ekowata biu ireta gastrointestinal infections na mirimo ene toma anto performance yao kinya baria ba kuretera thirikari ugoti batiomba na families nyingi kinya itio ikairemo statistics chenara kwina TB inara gukunywa NCHOOBI ndege na watho nega kurukanirwo ikombe biu bitukuthambwa bwega o biu bia mivira ukethira nture kuremerwo imurimo TB netikubwa niontu nibubo kwenderea utimenya roje nyairwa kaboyo rutingani kwou ibiashara tetikiritwe kinya nini na twaromba mono antu ba MERU itukethiro kanywa na wigwe irasimo NCHOOBI etare NCHOOBI kwendwa kwina baruga injaga kwitikiritwe nontu wanywa sumu jeje iri ura maguru jaku iri ura maru jaku yore nambi kumawige kuo kinyokethiro iri yabu center iri ingana inyachoje na goro mbe na ari antu bagwikwa kurekebisha bathukitu NCHOOBI kuringana nwe kwina NCHOOBI ingi nyingi ndege iwatho iratietete na mbere kwendwa kinya mbaene muno akwina machukuru akiwa mbai nyingi kinya ni kururwa mathayara ya tibati narawete musako yoyo gaita na mbere mwanka batiere ontobobu kuthira kwi NCHOOBI reitha mbande restaurant une bu ikurugurwa thainya ethira ni kwendia bia kuria na wireaga ngiri 30 ende koronge okwethira na we na kara karugura thaa 11 kare agwa ngiri 15 na nyawo kethira rirugura kuma rukiri monkogoro kethira uri okuria ngiri 30 na kuringa gituma no ntwarite kendendaniria na irio ungi utikia kwendaniria kyo na we na kariu koi turerire officer betu ponde public health administration na nyabetu balikambondi tuthiuruke twitaga na aria watho bukunwa nikenda tumbo chokaniria MERU etiga karaje kere twete na mwene turio na itutwe ingugeu bobo yeto ri kwina mathete ya maingi kuma kima chibo na nini bao tigania westi ati anene baborisi bo bakwatanira na endia ndawa itie mbogita muno irandege iwatho Meri eli toera na yipo to andikira na bangi taata kenda gwa to ko we bionto bo o spindi wengwa ai ko na listira ke etire antu bara etaria bo ba funa kaira mbecha imagine uka ta me do to 240 to ai gwana ratu akaringo ba imiengi na askari obara bare aribo ba facilitate pete bona mwaguro mndora ba chombecha ilito ndije karitango yo Moguna riu narombete mabisa bonde baraba yingwe kurwa NCHOOBI katibe Kenya kuatanira kenda baumbana atugwitikia antu bau bakagwatanira ponde tutithirwa twina ndwa ende turegeni na tukauga noge nkukumwa
antu betu twajukia tua na nkukumo ikathira mantu nejaja komenya tweta mbere na ambitikaye mantu jau ijombeka. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.